Potezi moraju ići istovremeno u nekoliko smjerova. Oni se kreću od utvrđivanja odgovornosti onih koji su nas doveli u ovu situaciju, financijske konsolidacije budžeta u kantonu Sarajevo i iznalaženja načina da se stimuliše privreda, realni sektor kako bismo pojačali zapošljavanje. Zalagat ću se za vraćanje dostojanstva porodicama sa djecom, odnosno svim porodiljama koje su trenutno ponižene u postojećem sistemu i prebacivanje nadležnosti sa kantona na federacije i osnivanje federalnog fonda iz kog će se isplaćivati porodiljske naknade svim porodiljama redovno i jednako. Vjerujem u našu stranku zato što poznajem ljude koji su u našoj stranci. To su ljudi koji su pokazali dosljednost, koji imaju ljudski i politički integritet i neophodnu stručnost da bi se bavili ovim poslom. Pokušavamo da prođemo kroz ovo čistog obraza koristeći zdrav razum i da uradimo nešto za ove ljude s kojima živimo u ovom gradu. Mi smo drugačiji od drugih zato što spajamo struku, proizvodnju dobrih rješenja. Puno građana ne vjeruju u promjenu, ali trebali bi da vjeruju u promjenu. I sve što treba da urade da do promjene nabolje dođe je da ne zaokruže one za koje su do sada glasali i da zaokruže neke nove ljude, neke nove snage. Želimo se ostvariti, prisjetiti i učiniti politiku ponovo časnim zanimanjem kako je nekada bilo. Integritet, dosljednost, stručnost. Glasajte za našu stranku zato što vam ne obećavamo nešto što ne možemo ispuniti, zato što vas slušamo, zato što s vama svakodnevno razgovaramo i zato što ste s nama dio vlasti. Naša stranka.